یم سات پیر پنچالس اندر وت بزرگن ہند ون تواریخ لکھان پتہ ہسا کھت تم أکس کنہ پہ اور کنہ پہ تم سوار سپد پیر پنچال جنگلوں مز بیابانوں مز پہاڑوں مز یت وادی یم پانے کی بلکہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان خوابس اندر یہ دیتمت امیک عزن کہ تھی گھو سا کشمیرس اندر تت مسلمان پڑاؤ کور حضرت امیر کبیرو سہ کورک یہ سنس وچس اندر یت ناو خانقاہ اولا گۄڈنیُک خانقاہُک ییٚلہِ معنی أسۍ زاننٕچ کوٗشِش چھِ کران خانقاہُک معنی چھُ درس بنا یُس ترال چھُ تتے چھِ تمِچ زیارت یِوان ہاونہٕ اور بیٚیہِ چھِ یِہنٛز جاے نماز ییٚتہِ زیارت حظ یتھ پٮ۪ٹھ یِم عبادت ٲسۍ کران اور مرکز اوس یِمو یِہوے بنومُت یہِ ؤچی یہ خانقاہ اول ییٚتے پٮ۪ٹھ ٲسۍ تِم اسلامٕچ تعلیٖم دِنہٕ خۄداے سٕنٛدۍ یِم دوست چھِ آسان یِمن چھُنہٕ نہ غم آسان نہ چھِ یِم غمگیٖن سپدان نہ چھِ یہِ حظ یِمن کانٛہہ خودا عیسوی یس اندر ژٔنٛدٕروارِ دۄہ چھِ یِم تولُد سپدیمٕتۍ اور یِہُنٛد وصال چھُ سپدیومُت 6 ذی الحجہ 766 ہجریس اندر مطابق 1465 عیسویس اندر جمعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم تُہۍ چھِو وٕچھان وائس آف صوفیزم تہٕ بہٕ چھُس تۄہہِ سۭتۍ تُہنٛدِس خدمتس منٛز بٹ ساحل امید چھم تُہۍ سٲری دوس ٲسِو خۄش تہٕ خۄشحال وارٕ وارٕ روٗزِو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تھٲینو صحت و سلامت بخیر و عافیت اور صحت و سلامتی سان روٗزِو پننٮ۪ن گرن منٛز ناظرین محترم یِتھ کٔنۍ تۄہہِ تام واتنو عرسہِ مُبارک امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ یِمن زن لُکھ زیادٕ پہن زانان چھِ شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ کہِ ناوٕ سۭتۍ تۄہہِ چھا پتہ کہِ آز چھُ تِہُنٛد عرسہِ مُبارک سٮ۪ٹھاہ عقیدت و احترام سان مناونہٕ یِوان یِتھ کٔنۍ اَسہِ تۄہہِ تامتھ واتناونٕچ کوٗشِش کٔر خانقاہ فیض پناہ ترال علاقس منٛز تہِ وٲتۍ أسۍ اور تمہِ عرسہِ مُبارکُک مُدا مقصد کیاہ چھُ تمِچ توٲریٖخ واتنٲو أسۍ تۄہہِ تامتھ اور وٕنکیٚس چھِ أسۍ بالکل موجوٗد خانقاہ اول فیض پناہ ؤچی یُس زن موجوٗد چھِ بالخصوٗص ضلعہٕ شُپین علاقس سۭتۍ وابستہٕ چھُ اور سٮ۪ٹھاہ عقیدت و احترام سان تہٕ چِکہٕ چاو سان چھُ عرسہِ مُبارک امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ مناونہٕ یِوان ؤچی علاقس منٛز اور یتھ کہِ زن سٮ۪ٹھاہ توٲریٖخی واٹھ چھُ یِمن بُزرگن ہُنٛد اور ییٚتہِ زن خانقاہ اول موجوٗد چھُ اور أسۍ اگر کتھ کرو کہِ تہرکات تہِ موجوٗد چھِ بالخصوٗص چھِ کینٛہہ انتظامیہ شخصیت کتھ باتھ کرنہٕ خٲطرٕ أسۍ کرو یِمن نِش زانٕچ کوٗشش آز ییٚمہِ عرسہِ مُبارک کہِ حوالہٕ اور مزید یژھو زانُن کیاہ مقصد چھُ یہِ عرسہِ مُبارک مناونس منٛز اور کم کم تبرکات چھِ موجوٗد کیاہ توٲریٖخ چھِ جُڑِتھ ؤچی علاقس سۭتۍ شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ سٕنٛدِس ناوس سۭتۍ یتھ عرسہِ مُبارکس منٛز چھِ مختلف تقریٖبات انعقاد سپدان اور أتھۍ سۭتۍ سۭتۍ یِم تہِ وٕچھن وٲلۍ ناظریٖن چھِ تِم کرن یہِ پروگرام زیادٕ سے زیادٕ شیئر اور یِم پروگرام کے حوالہٕ لیکھن پنٕنۍ رائے ضروٗر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تُہۍ ؤنِو پنُن ناو کمہِ علاقہٕ پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ تعلق تھاوان اور آز یُس زن عرسہِ مُبارک آو کیاہ مُدا مقصد شُپین ؤچی شُپین پٮ۪ٹھ یہ حظ یہ تشریف تھاوان امیک خانقاہٕکۍ امام حظ مولوی محمد مُدا مقصد چھُ اللہ تعالیٰ چھُ قرآنِ حکیٖمس اندر فرماوان سورہ یوٗنسس اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ خبردار اتھ منٛز چھُ حروفِ تاکید دۄیہِ لٹہِ آمُت اگو اللہ خبردار انا بے شک کہ یم خداے سٕنٛدۍ یم دوست چھِ آسان یمن چھُنہٕ نہ غم آسان نہ چھِ یم غمگیٖن سپدان نہ چھِ یہِ حظ یمن کانٛہہ خوف آسان کیازِ یِم چھِ گۄڈٕنٮ۪تھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن بنان محب اللہ تعالیٰ چھُ یِہُنٛد محبوٗب آسان ییٚمہِ ساتہٕ یِم اللہ تعالیٰ ہس پنُن محبوٗب چھِ بناوان یِم چھِ محب آسان اللہ تعالیٰ چھُ یِمن پرٛٮ۪تھ کُنہِ قٕسمُک امتحان کران چاہے سُہ دُنیاہس منٛز کُس تہِ امتحان آسہِ مالُک آسہِ جانُک آسہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ لحاظس اندر ییٚلہِ یِم کامیاب چھِ سپدان پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ یِہُنٛد محب گژھان یِم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ محبوٗب بنان یہِ کینٛژھا یِمن اللہ تعالیٰ ہس منگان چھِ اللہ تعالیٰ چھُ یِمن سُہ دِوان اور یُس آز خانقاہ اول چھُ یتھ ؤچی اندر امہِ یور چھُ حضرت امیر کبیر آمُت 3 لٹہِ حظ ییٚمہِ سُنٛد یِم تولُد چھِ سپدیمٕتۍ حضرت امیر کبیر تاجکستانس اندر 700 ہجریس اندر چھِ یِم تولُد سپدیمٕتۍ بمطابق 1314 عیسویس اندر ژٔنٛدٕروارِ دۄہ چھِ یِم تولُد سپدیمٕتۍ اور یِہُنٛد وصال چھُ سپدیومُت 6 ذی الحجہ 766 ہجریس اندر مطابق 1465 عیسویس اندر جمعہ دۄہ اور یِہُنٛد مزار شریف چھُ ختلانس اندر حظ اور یِہنٛز زیارت چھِ ییٚتہِ اوس آصف شریف تہِ اور سُہ چھُ وۄنۍ خانقاہ فیض پناہ یُس ترال چھُ تتے چھِ تمِچ زیارت یِوان ہاونہٕ اور بیٚیہِ چھِ یِہنٛز جاے نماز ییٚتہِ زیارت حظ یتھ پٮ۪ٹھ یِم عبادت ٲسۍ کران اور مرکز اوس یِمو یِہوے بنومُت یہِ ؤچی
یہ خانقاہ اول یہ پہ تم اسلام تعلیم دن اگر کت کرو یہ بیہ تبرکات موجود یا زیارت شریفس اندر یہ بینتر حظ یہ دفن میر محمد حمدانی رحمۃ اللہ علیہ اہن حظ تم یہ دفن حظ سو بڑ بار زیارت اوتن ساری حظ عقیدت مند اتہ سارے حظ حاجت عرس مبارک حوالہ کم تقریبات سپدان اور یھ عرس مبارکس مز تبرکات نشاندہی کران تمیک وقفہ تہ زیارت یہ کن نشاندہی کرنے کی البتہ نشاندہی یہ سو عام کھلے عام حظ یس یہ جائے نماز تمچ نشاندہی سپدان کی بلکہ تمچ زیارت ساری کران پریت دہ تمچ زیارت کرنے اس تہ سہ تمچ زیارت حظ کران اور اس 6 ذی الحجہ آسان یتھ حظ گژھان دگرِ پٮ۪ٹھے اسہِ ختمات المعظمات تا عشاء نماز تان عشاء بعد گژھان حظ واض تبلیغ یہز سیرت بیان کرنے تا طلوع فجر کت کرو کنت کن رنگی سارے وادی کشیر اندر خانقاہ مولا اور یہ مشہور سری نگر علاقہ مز اور تتہ آز مختلف تقریبات انعقاد سپدان اور یہ لاسٹ تاریخ عرس مبارک شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ سن پورس پہ اگر کت کرو وادی کشیر ہندین مختلف علاقن مز یہ دہ منانے عامس لکس خاطر کیا مقصد روزان یس یمو تعلیم دس اسلامس پہ پکنچ کیمو ان 7 سادات حظ یور ست یہ کاربار باقی چیز تمام قسم کم کار تمو تورے انمت حظ پریت کھانا دیت اس روزگار تمو دیت اس دین تمو دیت اس دنیا یم سات یمو تشریف اون سوز پانے کی بلکہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خوابس اندر یہ دیتمت امیک اذن کہ تھی گھو سا کشمیرس اندر تت مسلمان بن لہذا گھو تھی تور تو یور آئی تواریخس مجھ آمت کہ 2.5 کوئنٹل کن 2.5 خر یونہ آئی یہند دسن زالن حظ اور تیتو مسلمانوں کور تم سات اسلام الفاظ یہ تہند زبان زانن یہ تھی سمجھمت امیر کبیر میر سید رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ سمجھمت کہ بانی مسلمان یعنی اسلام بنیاد اس ترو یت کشمیرس اندر اگر نہ یہ یور آیو تو یہ کلمہ تیل نصیب سپدیومت کی یہ اخ بڑ بار وسیل اس کشمیرس خاطر کہ اہندے ذریعہ مسلمان بالکل ناظرین اگر کت کرو پور وادی کشیر اندر عرس مبارک امیر کبیر میر سید علی حمدانی سٹھا جوش و خروش سان مناؤن اور مختلف ضلع مز خانقاہ موجود با یہ ناو شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ اور خانقاہ اللہ یا خانقاہ فیض بنا کہ ناو زاننے اور اس مزید شخصیت بات چیت کرنے خاطر وقتاً فوقتاً یہ تعاون روزان یا زیارت شریفس مز پن خدمت انجام دان اور ان سوری عمل ونکس اس جڑت اور یم زن یہ زیارت شریف اندر خدمت انجام دان اور تمام لول والن عاشقن استقبالس خاطر پن خدمت انجام دان اس کرو یمن سی زالنچ کوشش تو روزو پروگرام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تہذ سٹھا شکریہ تہد اسم شریف یسو زان اور کمہ علاقہ تعلق مے ناو محمد امین مولانا محمد امین شاہ بہت وچی روزن وول یہ ہمسائی یمن یت حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ سون جد امجد تمام زن سن بزرگ تم یمچ خدمت کران تو تم پتن گئی تم رحمت حق تم درائے یم دنیا مز تو بہس لکٹے لکٹی تو ہوں نا یمچ خدمت کرت کی تو ونکس یتن مولوی صاحب محمد امین تمن تہ ناو اصلی ترالک تو وی یہ بسان یہ مکان تھی بسان حظ تو بہت یہ روزن وول یہ ہمسائے حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدان رحمۃ اللہ علیہ تو یہ بہس مے وت تقریباً پتم 50 وری 45 وری یمچ خدمت کران خاص کر نمن دہن اندر چھس بہ ہمیشہ یتن حاضر آسان تو لوکن زائرن ہند خاطر تاکہ کن قسمک تکلیف وات نہ زائرن کی تو حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سند ولی خدا دوست خدا یموے یوت اندر اسلام اونمت اسلامس اگر یہ بنیاد مز اگر انسان بلبل شاہ ونان اگر تم ترمز اسلام روشنی یہ اسلام ندا کورمت یا اسلام بول بالا کورمت مگر سہ محدود علاقس تان لیکن حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ یل آئی یمن پانس ستن 7 سادات تو یمو کور یہ سرسی وادی کشیر اندر خاص کر یت وادی کشیر اندر اگر اسلام ونکس بنیاد اسلام ونکس ناو سہ صرف حضرت امیر کبیر میر سید علی الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ تمن کیازِ آئی تم یوت کیازِ آئی تم روزن ول تاجکستان تم یوت کیازِ آئی چونکہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کران تم فرماوان
फरमो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिरुकुम बिखमसतिन पांचन चीजन हिंस दिस हुकुम हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन्न उम्मतियन खासकर पन्न सहाबन तम विज और तम पतन तमाम मुसलमानन तिमो पांचों चीजों में हेक बह पांचन चीजन पे तशरी कर या रोशनी त्रित क्या अख चीज तिमो मज यह चीज कि दीन इस्लाम दावत दी यह फर्ज यह हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोमुत कि बह हसा हुकुम करान इन पांचन चीजन हिंस तिमन पांचन चीजन मज गोडनुक चीज दीन इस्लामुक इशात कर दीन इस्लाम खिदमत कर नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर पन्ने जिंदगी में अम दीन खिदमत और अम पत कर सहाबो अम दीन खिदमत और अम पत आव अम दीन खिदमत मुंतखब कर अवलियाए कामिलीन पे यमन मज हजरत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह तिम ते आय तिमन ते यह जज्बे इस्लाम कि इस्लाम गोस प्रेथ कुन गरस मज वातुन प्रेथ कुन शहरस मज वातुन प्रेथ कुन गामस मज वातुन तो यदि हजरत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह यह जज्ब गो पद नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दित तिमन इज़न तुम गसियो कशीर अंदर वुनि बेराह रवि ये फजूल खर्ची ये बेराह रवि ये बद किरदारी ये बद अखलाकी तो यह सोरी बद अखलाकी बद किरदारी दूर करने खतर इस्लाम बूल बाला करने खतर आव हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह योत कशीर अंदर तो अम पे योत वात गोडनिच यस जियारत तिमो गोडनुक पड़ाव कोर हजरत अमीर कबीरो सह कोरुख ये सनिस वचिस अंदर यथ नाव खानकाह ऊला गोडनुक खानकुहुक ये माने जानन कोशिश करान खानकुहुक माने दरसगाह ये तालीम दीन बाकी दूर दूर इलाकों पे गामों पे शहरों पे लूख इस्लाम बोजन खतर इस्लाम तालीम क्या यह इस्लाम कम क्या लूख ये दरस खानकाह उला मतलब खानकाह ऊला गो गोडनुक खानकाह गोडनुक दरसगाह लिहाजा वची अंदर अजीब शान रब कायनात सजन कि तिमो दुतमुत यथ मुकाम गोडनुक खानकाह गोडनुक दरसगाह बनोमुत सह बनोमुत बुजुर्ग योर आय और तम पतन किसका करामात या तुका वाक़ात बुजुर्ग दुनियास वाक़ात करामात अवलियाए कामिलीन हिंद बेशुमार अगर अवलियाए कामिलीन हिंद करामातन पे त्रावो रोशनी यह करामात कि तत पे गोडनेथ वन बह ये तिम द्रामित पीर पंचाल किन योत आमित पीर पंचाल आसिया तम विज आज तायत वुनिस ताय बह जानहा न गाड़ या न गाड़ी हुंद इंतजाम न जहाजुक इंतजाम न बाकी कुन चीजुक इंतजाम पैदल आय यह गोडनिच करामत तत पे यून पैदल पत यम सात पीर पंचालस अंदर वत तो बुजुर्गन हुंद वन तवारीख लेखन पत हसा खत तिम अकिस कन्य पे और कन पे तम सवार सपद पीर पंचाल जंगलों मज बियाबानों मज पहाड़ों मज यथ वादी कशीर अंदर गोडनिच अत जायन इहुंद तबरुकात रूदमित तो येथन ये नजर त्रावन येथन तो अजीब माहौल सह माहौल कि येथन नाग ब्रहिमस वक्त मज नाग लेकिन पत ये तमीर जदीद गो नौ तमीर ये कोर ये लूको यह प्रोन तारीमेवनस पे यह लकड़ी हुंद योत बनत पत बनोक नौ सह नाग सह गो पे मेज तल तथ गई बरई तिकाज येतन वनकस खड़ा येतन तकरीबन 12-14 फुट सोन यह खोड वारिया सोन तकरीबन गास 14 फुट ये बरई लिहाजा गो तथ नागस तय कमजोरी सह गो नाग पे बंद तो कत करो इंतजामिया तरफ चूंकि वनकस वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड इन चीजन हैंडल करान क्या ताउन रूद ये दो हवाला इंतजाम वनिस वक्फ बोर्ड आव गोडनिकिस मरहलस मज युत्थन वन वक्फ बोर्डस ज्यादा तारुफ कह तम आय रेत 2 रेत वो तिमन 3 रेत ये हैंडल करान मगर यह तिमन गोडनुक चानस योत यनस वनकनुक यह बोड़ दह मनावनस अत मज अगर तुम ये मालूम करो अत मज कर मे कोशिश तिमन वक्फ बोर्डस तम तम वनकस हाजिर तिमन कोर मे कोशिश गाइडेंस कर तुम कत मनावन ये तो तुम कत मनयु
تمن دس میں پنہ آئی پن گائیڈنس کہ کتن کیا کران نمن 5 ورین نمن 45 ورین کت کن مناوان تو تھی تہ منو تو تمو یل سو میون بوز تحریری طور لکھ میں تمن یل تمو یہ بوز تم گئی زبردست خوش تم گئی مطمئن تمو دپ سا کرو بالکل ام کھت گھس یت کن تھی برہمن ورین مز مناوان تمہ کھت بہترین صورتس مز ہسا مناو کن تبدیلی یس زن تم سات تھی بچے یا بزرگن نش بوزان یہ دعا سا اتھے کٹ مناؤ کہ ات سپدے کی تبدیلی وقت نہ یل برہ بہ وچان برہ یت کن یہ بوڑ دہ مناؤ کی یہ عادت اخ پران بزرگن سان عادت تم ختمات معظمات پڑان شام پہ کھوفتن تان یا پتہ 9 بج تان 10 بج تان یوتہ ٹائم تمن لگہ ختم شریف 5-6 پڑان تم توتان ختم شریف مکلاون پڑھت اور تمہ پتہ تم ساری واپس نیران پتہ کان عاشق رسول یس صلی اللہ علیہ وسلم یا یس عاشق ولی سہ یتن پت بہن راتس مگر اس پانس ستی نعت خانی کران پانس ستی ذکر و اذکار کران پانس ستی یہ دعا درود پران تو مگر یت کن اس مناؤ کی ات گئی تقریباً میانہ انداز بے شباسن بہت تمن دہن پرن درگاہ کشمیر یونیورسٹی مز بہ پران مولوی فاضل کشمیر یونیورسٹی تھرو کورمت بہت پرن تمن دہن تو پتہ کور اس یہ صحیح مے ستن واریاہ بزرگ مین بھائی تس کی تمن مز احد صابر صاحب مولوی صابر صاحب مولوی احد صاحب یہ بیس کی بزرگ یہ گامک روزن ول یہ عبدالغنی ریشی یہ غلام احمد بٹ یہ کیا محمد رمضان لون یمو کور سپورٹ دپک یت انو کی چینج یہ کرو اس بدل یہ کرو اصل پہ مناو پتہ کور اس طریق یہ اختیار اس دپ نا راتس اس آسو 9 بجن تان 10 بجن تان ختمات معظمات پڑھن پتہ ہسا آسو اس تبلیغ کران پتہ اس مختلف یہ اس پتہ تہان روزن کی یہ مختلف مسلک لوک علم تم پنہ طرف درس قرآن درس حدیث دان تو ام پتن یل و زیادہ ترقی گئی زیادہ یل و یہ اسلام اشاعت گئی زیادہ تو پتہ آو یہ منتخب کرنا مولانا محمد یہ مرحوم کیا امس ونان یہ مشتاق احمد خان صاحب یہ عبدالرشید داودی صاحب بڑ بڑ عالم یت اندر تمن دعوت من دان یہ کور وقفن تمو ان پنہ آئی پن مولوی صاحب تم ون میں یاد کم یہ تمو مز کس کس اونک تمو انمت بیس مقامی امام مقامی خطیب ارشاد احمد حیدری صاحب تو تم تہ راتس یہ واضح تبلیغ کران مقصد یہ چیز ام یتھ ہو تاکہ یہ زن یہ بے راہ روی گئی بیت لکن مز پید جوانن مز گئی پید ڈرگ گو زیادہ استعمال بے حیائی گئی زیادہ یا باقی چیز گئی یم بہ ہیک زی پہ انت تمن خلاف دپان وائزن تران تلقین تم تران کوشش اس تران کوشش کہ تاکہ تمے انداز گوس درس گھن یھ سن جوان امہ نش سانہ ماجہ بین کور یا سن جوان سن گوبر یم روزن امہ ڈرگ وگ نش سان پروگرام کے حوالہ پہ خاص پیغام واتن سموار کے بالکل حضرت امیر کبیر میر سید الحمدانی ہند عنایت بہ یہ تمام لکن اپیل کران کہ یہد مشن اس حضرت امیر سند مشن میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ ات مشنس پہ اگر اس پکو سن بچہ گھن ضائع کی سن بچہ لگن ڈرگس پتہ کی سن بچہ لگن بدکاری پتہ کی مگر تیلی یل تم ام سنسی مشنس پہ پکن ام سنسی تعلیم پہ پکن یس تعلیم دز حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ شکریہ ناظرین محترم یہ تو ونکس بالکل پروگرامس مز ہاؤنچ کوشش کر خانقاہ اللہ اس واقع ضلع شپین کس وچی علاقہ مز اور اس واقع تحصیل لتر پہ کی کلومیٹر دور اور تہ تام ونکس بالکل واتن کوشش کران آز یت خانقاہ اللہ درگاہ میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ اور یم زن امیر کبیر میر سید علی حمدانی یمن زن لقب اور آز یت عرص مبارکس مز مختلف تقریبات انعقاد سپدان کت کرو یت عرص مبارکس مز دور دراز علاقہ پہ عقیدت مندان اور جوش و خروش سان یت عرص مبارکس مز شرکت کرنے کی کوشش کران اور رات راتس یہ شب خنی انعقاد کرنا امہ باوجود اس زن تبرکات موجود امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ اور تہذ نشاندہی تہ بغیر کن مذہب و ملت خاص و عام کرناونچ کوشش انتظامیہ طرف کوششات کرنے کہ عقیدت مندان گھن کن تہ مشکلات ہند سامنا کرن پیون کہین یہ کرنو اس تہ مختلف بزرگن نش کت بات کرنے کوشش اہند خیالات زین آز یمہ دہ کے حوالہ انشاءاللہ وقت ست واتناو یم پروگرام تہ تامت اور روزو وچھان مزید جانکاری خاطر وائس آف صوفیزم
بس ملاقات بیس ایک نیکسٹ پروگرام اور دیو میں سے کیمرہ مین اجازت روزو وچھان وائس آف صوفیزم اور یہ پروگرامات نہیں ہو زیادہ سے زیادہ لکن تانی پروگرام کے حوالے کمنٹ سیکشن میں کرنے پر رائے ضرور درج دیو اجازت السلام علیکم.